West Korbenglong Committee pen Homren ASDC District Committee asa hemalong arnisia bahak conference amai kangni. KSA Jemson aroh Diphu District pen Educational Awareness Campaign ajaimek kedeng. Delhi Central Team IAS, IPS, IRMS, IFS atum. Ticho marong kahumri dam kewang. Kardom, nili birta live thanbang phi Sami Rini Mailin timongpi. Asmonang ton pen birta arjuponikta. Paipai ko resirkep arni ASDC West Korbenglong District Committee atum ASDC Hamren ASDC asai hemalo arni sia pharman krungsai mai padopon. Bangso long ASDC Central Committee akom tunbang mate KAC ACEM barim Jotson be lapen abarim MLA Robindra rong pietum chitom dunsi mayardi pidu. Pini bangso krungsai mai long pen son phoson ar sigjit pen chingwai ponsi. Thirthip alamrai dengpor. Son pho lamrai laki give and take policy nitum kroi kroi. Give and take up harman Kiseng Regional Committee pridak nang jipu. Sonni Uniform Civil Code nitum kroi kroi. Son thom 25 June 2023 arni Korbenglong Autonomous Council pen kipi New Land Settlement Policy paprek vek nang ji. Son pli Mega Solar Project nitum kroi kroi. APDCL aphan longle kipek nitum kroi kroi. Airport aphan longle pek longle. Son pho Korbenglong long kido Venture School College an Provincialism ponangji. ASDC West Korbenglong District arpu kimi kachipi pontu laki. ASDC West Korbenglong District Committee may pu Sarsing Ingling Organizing Secretary Chandra Rongpharpen Chandra Singjera Secretary Paul Ingti Sarsing Ingti Dhuneswar Ingti atum hello. Executive Member Kadokawe Bangsir Kep Ingwai Ponsi Ingsam Jinpen Arnisia Baha Conference Amai Kangni Pijutpon. News Desk Birta Live. Lo kaddo ko yaso manda non punang a Congress no BJP no na hokle dosita bang a khay tum long Charli dun si me bang khay tum na hok party long le dosita ame thanga wara me thanga a khay me thanga long ri phan bang char jap thip non punang ha Mizoram sor bang tap NDA long se kicher abdun pulo NDA long se partner pusita hala NDA pin khala link ke Mizoram sor ko krip la song thak Meghalaya sor da dusi NDA long se du dun lop sitap hala Meghalaya tuma bang tap la song thak NDA tun ka pin khala link hala tuma bang ke krodun de asi dak kar biang long leader BJP leader phantani tum chuning ring tum Congress leader phantani tum chuning ring tum ba la song thak ha APSLC hala song tum chuning ring tum dak doling do sita no ka platform long le do non sita karbiang long phan kacherai ji karbiang long rar phan kacherai ji phan bang ar jap thip nang jip a hutpen hu da por lo song conference pu krungching sai meta do nang ko lo su dak central conference da do po dak district pen constituency branch long an ta la son se isi ka chingwai pon pe do po la kai siang deng lo hinyang deng bang ke dak political upima ke claim ne upima da mi non pir thelong son sulimo la so gap ka chini ke chingbar bedu dak ha central committee pen dak room an branch sor an sila so la hai ke chingwai ka chini pet je phana bangta isi ka ching room so conference pusi dak ka ching room an par bange dak non thaglong lo ane election high non remon sitap dak autonomous state demand committee pen hajirpu KSL pen KNCA la tumbang si Korbenglong a sitina lam bangke ningje dunang kok election le rem election high sita vote long ong ke pusitap la so Korbenglong long ke claim no kam nang claim ripo bangke la song thom ben si jasmet ke patirpi nang kolo Patumi Paipai ko resirkep arni KSA Jemson aroh Diphu District Committee pen patirpi ponsi. Langso liet Chirilangso LP lo Charli Osomar aphan Educational Awareness Campaign Program padopon. Bangso campaign along Charli Osomar lapen apia potum chitongdun. Laso long apia potum tame Osomar aphan kachilana dun pame thekji lapen Osomar tum tame non kai kachilar long kosonsi ki Charli ahin ki paprang thekji ma abidi sore chethan pon. Ki Charli awarmon aprang ponji pulote Charli Osomar angno hor biri cigarette kove lapen thangbak be alam ka chethan tap apor pedam de nangji lapuhai hu alam chethan pon
Bangso mai long KSA TDP meipu Jemson timung lapendun meipu mondol in hiatum chitong dun si Mayor di pidu Halapu KSA Diphu District Committee meipu Bishnuram Phangcho Finance Secretary Prodip Phangcho KSA Langso Lier Branch meipu Sarklim Hansetum Chirap Rinpen KB pon Educational Awareness Campaign ajaimek mission pen pachun pon Daldali pen Berta Life Apherang ke Abraham Jiso report Bangso nang ko humri ke wangalam thela ke karbiang long araratum ke do ke thak ke claim ke dam ke choki jun asonomo he hu kachini ji aphansi ke wang busi thantika Bangso nang ko humri ke wanga tuma phan karbi pindeng sumpot pen archodun si manpeng pidun Central Team Dilhi pen ke wanga tum lakke Uma Harithi IAS Dipthi Chonam IPS Manish Mina IPS Atul Sagar IAS Abhigyan Malviya IAS Siddhan Rajora IRMS Sahil Poswal IFS Pinina ko humri long self help group lapen rongasar pimaratum Arya sai jasemet kibu ke le ki phir ke thak ason chipaklang du Manja pen Berta Life apherang ke long kiram tok bi report Pini Berta bangke labang se kang ton poniklo laing bom tha Berta Life